Selat keput ke Sweden, ia ke Tunisia. Buat penjob Ahmad Diallo, ia ke Ivory Coast. Persia ia ke Ecuador. Kadbah habangi pai nakalyong Lamin Yamal. Shibit menta kamit lapan tikana ukus jong ke Spain. Kata Luis de la Fuente. Ba nakalyong jong Lamin Yamal ulafit bha. Bat unsala banmi madan. Shibit menta kamit nakabenta ke Spain. Syuk hakana ke video ngin saya pe ia ki program yelaka manta kamit bat manstem bat kat bahabangi pai pat na ki jingel kai World Cup group stage kata pedeng ke Ivory Coast Persia ke Ecuador ke Ivory Coast kalala ban pelim ya ke Ecuador leng ba ke gol jong Ahmad Diallo ubde orang yelaka jong ke Man United ka bedero ke World Cup ke Banengkong ke jengu une orang yelaka Marcin mi madan na ka substitute hakam nit ke pesan-pesan de hakam nit ke balajan kut ke por yeleka ulala ban tep iya ke sigol na ka benta ke Ivory Coast kata hakam nit ke bakhnai pheu bat ke Ivory Coast ke lajap sendan iya kate ke jingeleka bat habangi pai pot ha ka jingeleka jong ke Sweden Persia ke Tunisia ke Sweden galala ban job keput hadu san luikul iya ke Tunisia hakane ke jingeleka Uizak bat ujoy keres kelele kai bha kaban nakaleng jong kini kirang ilkai kelio ban tep iya ki gol bat rengkat bat ki assist ujoy keres kawe ke gol bat kawe ke assist Uizak bat kawe ke gol artli ki assist bat artli ki gol now ayari kawe now swanbeng kat bah bangi pai pat nakaleng coach ke Spain ula pentikna ba Lamin Yamal ula ban mi madan shibit menta kemit ha ke jingi kun Persia ke Spain ya ke Cape Verde ha ke por khandai siteng syuk ha ke por khat siteng senya kan sedon ke jingi kun ha pedeng ke Belgium Persia ke Ijem bat la syai pat ha ke por lai siteng am kan sedai ke jingi kun ha pedeng ke Saudi Arabia Persia ke Uruguay handro siteng men step kan sedai ke Iran Persia ke New Zealand kublai shibun